Već nekoliko dana ratni vojni invalid Mehmet Kapić nalazi se ispred kantonalnog tužilaštva. Godinama ovaj bivši borac nastoji nadležnim institucijama dokazati da je oštećen pri utvrđivanju stepena njegovog invaliditeta. Bio je, kaže, primoran podnijeti krivičnu prijavu koja je na kraju odbačena, što je i pravi razlog njegovog mirnog protesta pred tužilaštvom. Podršku u borbi za pravdu Kapiću su dali njegovi bivši saborci, također ratni vojni invalidi. Nekada su bili potrebni, danas su više teret društva. Kada je trebalo uzeti pušku u ruke i braniti državu, ovi ljudi nisu imali dilemu. Dilemu, međutim, očito imaju oni koji odlučuju o njihovoj invalidnosti. Od brojnih revizija ovi ljudi su umorni i razočarani. Naročito Mehmet Kapić, koji je i ranije skretao pažnju javnosti da je od početka oštećen pri utvrđivanju stepena njegove invalidnosti. Trenutna invalidnost je 50%, znači ukupnog procenta. Na prvoj ocjeni, znači 98. kad sam bio, dobio sam 40% ukupnog procenta. Znači tvrdim cijelo vrijeme da je greška komisije i da procent mora biti znači puno čak i u planu veći. Godinama Mehmet obilazi nadležne državne institucije. Zbog nepravde za koju vjeruje da je načinjena prema njemu, ali i drugim cazinskim ratnim vojnim invalidima, pješačio je i do Sarajeva. Posljednjih dana ispred je zgrade tužilaštva jer smatra da nadležni tužilac nije trebao obustaviti istragu po njegovoj prijavi. Isti je navodi znači da tu nema krivičnog djela, odnosno donosi naredbu o neprovođenju istrage i tamo navodi da ja tu nisam poznao postupke. Ja tvrdim da te postupke, znači gdje se daje ocjena za status RVI, poznajem čak i vrlo dobro, možda bolje nek mnogi u tim postupku i vrše te postupke. Podršku Kapiću dala je nekolicina njegovih bivših saboraca, također ratni vojni invalida. Alaga Babić još uvijek čeka odluku Ustavnog suda o umanjenju njegove invalidnosti sa 80 na 60%. 20% mi je skinula, pošto piše u prijašnjem rješenju da moramo doći tako zbog pojavljenja kičme, jer sam ranjen u kičmu, dva su mi pršljena odbijena, geler iz kičme ne možda izvađen, pošto piše da moram nošiti tako da mi uzeli ortopedski sve sa 400 i nešto maraka na 140 maraka je snimila invalidnost moju. Osman Dautović također vodi pravnu bitku za dokazivanje svoje invalidnosti. Prošao je sva ratišta, ranjavan je 6 puta. Bio sam 80%, pa smo snizili na 40%, s tim sam išao u Sarajevo i Helaz je vratio me na 80%, s tim da sam to 80% koristio godinu dana. S tim da mi je jedan put došlo rješenje da mi se ukida penzija. Sad ne znam zašto. Kako? Koliko ste dokazivali da svoju... Od 2012. Skoro 4 godine. S tim da sam vojno nesposoban, dobio od više vojne ljekarske komisije u Sarajevu. 1995. sam bio gore na komisiji. Imam epilepsiju, padavicu. Remzo Duraković prije nekoliko dana dobio je rješenje koje potvrđuje raniji stepen invalidnosti. Ja sam jedan od rijetkih koji je uspio to sve vratiti nazad. Prije par dana sam dobio rješenje na 70%. I pored svega što su mi uradili i nakon 4 godine agonije koje sam ja preživio i psihički i fizički trudeći se da vratim svoje prava, opet su me zakinuli po pitanju isplata i svega ostalog. Cazinski ratni vojni invalidi razočarani su odnosom ustanova, institucija, pojedinaca koji odlučuju o njihovom statusu. Priznaju međutim da su dijelom i sami krivi što nisu bili dovoljno glasni u osudi i traženju sankcija protiv onih koji su pogrešne ljude uvodili u prava, istovremeno kažnjavajući istinske borce Armije Republike Bosne i Hercegovine.